Vítima uma hitu alargamento estrada e a área bidau senggol to kuluhun, sedau retam pagamento si governo, tambah documento sedau completo. Sefsuku akadirhun juvenal da concessão hateten, comunidade umakain hitu nebe sai vítima ba projeto alargamento estrada, husi bidau senggol to kuluhun, to agora sedau ketan pagamento husi governo, inclui moru sede suku bidau akadirhun. Umakain hitu ne maioria kona projeto alargamento estrada nebe dadau ne lauhela. Kalau kona alargamento foi nadau husi parti obras publiknya awar tam ona posisiona. Ini provinsia bele bulusi mai halo sana asina kontra kona ba karta sita sama maka itu dia mungkin itu maka hetan alargamento jadi sedih sugaunya masa partai oli sedih suguna oli finita bahwa sore na sosialisa obras publik kata ini ne partai usi kumpanya maka responden kona bata dia pada murudena mas plot bahasa kita nak hukum nah orang ni naroma usi tasibu ate ke tokul mos usi kulum ate ke tasibu mos awar daun i hari ewa kata serar duni langsung sampai langsung ulu ke plot kalian sini ba lamos lah dia lava lah yang dia awar kan dia awar ni kan gubernur dia awar ni kan dia kalau lagi me betul tu ba nasamnya betul tu ba dia ba penebeka pobre goza. Projeto alargamento estrada husi ponte Bezi Habibi to kuluhun, dadau ne kompanhia hahu fui alcatrão, no halo jardim e estrada ninin, ho di kuda ai oan, no cria espaço ba ema atu halo exercício no lawain, abrang meral jemen.